بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قياما قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أحر الترحيب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas sanglit iban pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, alhamdulillah, pagbalik-balikan taniyo in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kahalan taniyo. Sabab karena yari kita nyo napuputus sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin waktu in ini malagbutod pagsarang sukul tanyo amoy nyari na isab kita niyo kiari hilan waktu. Makapagbay mata kita niyo hangan sin pag-agama. Amuin piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala piya sampay katutan nyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain agamatan nyo Islam. Mga kiulungan sin Allah, hamapon ini in pangadjian tanyo amunalong ta sipat sin ibadur rahman. Amuin tiag na antanyo in pag pangadji tanyo hamapon ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala na sabbuta suratul Furqan in mga kasipat-sipatan sin ibadur rahman. In ibadur rahman, mga kiulungan sin Allah, sila na ini in mga manusia sa sanyang-sanyang nagpapanaw rendi hagumi. Karena in sila mga manusia kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga manusia miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai amuin piasandig sin Allah subhanahu wa ta'ala sila pasipat niya ar-Rahman. Hati niya ibadur Rahman. In inilong si mga ulama idapatu tashrif. Amuin piasandig sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ipun sin Tuhan Rahman. Amuin sangat baing ulungon, baing kasihun. Na mga kiulungan sin Allah, in ini murah-murahan. Hati niya, puasin pagpangadji tanyo, makalamud kita niyo rin kanila. Amuin, hipagsipat tanyo, salukay na to buhi. Sabab karena, in mga sila na ini in mga tao, magparuntungan din dia dunya, labi lupa na to dadlaw akhirat. Amoy niya to rin dito ato nagtatakad kanila intutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulga mga kiulungan sin Allah, tagnaan tanyo panagnaan sipat nila. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Ibadur rahman, amuin mga sila nagpapanaw-panaw hagumi halawm patibawa. Wayroon pagtakabbur atawa magmataas sila pamangapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaaunan nila halawm kahanungan, halawm kahumput, halawm patibawa. Nagpamang sila magpamanaw-panaw rendi halawm sin gumi. Sipat sin ibadur rahman panagnaan at tawadu. Amuin patibawa sila, bukun sila matikarag, mang mamanaw-panaw. In amuin pagpatibaba ini mga kiulungan sin Allah long si mga ulama, siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan sipat amunain pagpatibaba. Karena apabila in patibaba ini yari halong pangatayan sin manusia, maluhay na kanya manaymai sin mga daakan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rasul niya. Maluhay niya na iandok inunya hipagsarahakan magmalilla paaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai biyaita niya piatarang in amuin ngi sin katakabbur. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mitqalu dzarratin min kibir. Di ikas di makasud palom sulga in manusia yaun halaum pangatayan niya misanda kuman hanglup daing hakatakabburan. Takabbur daong sin sahabat, ya Rasulullah,
Di daw makalamod, hataw takabbur intao, mabaya magpangari-ngari, magpalingkat sin panamong-tamong, iban sin mga chinyelas niya, taumpa niya. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam piatarang niya, inya tubukon niya to katakabbur. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Bunal to din Allah Ta'ala, sangat malingkat, makasimala sa mga sila, nagpalingkat-lingkat. Mahuli ang papiatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, impagyanun katakabbur, al-kibru batarul haqq. In katakabbur, amunain, hisulak mo, in kasabunnalan. Hamapuasti marang, di mo taymaun. Wakamatun nas, mang baba-baba, iban sin mang baba-baba, papagkahinya manusia. Amo yan ingi sin katakabbur. Nain sifat ini, malayo ang mga sila, ibadur rahman. Karena in kaaunan nila, nagpatibaba sila. Muna-muna pa Allah Ta'ala, mahuli pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban mga pagkahin nila. Nabang biya ini mga kiaulungan sin Allah, hati niya, in maksud, nagdara sila pangaddatan sa rayaw-rayaw. Pangaddatan, amo yan mga kiaulungan sin Allah. Dahil nga panagnaan sifat, sin ibadur rahman, nagdara pangaddatan pati baba. Hikaruan niya mga kiaulungan sin Allah, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila sila magdiskas, iban sin mga tao jahil, inhipamong nila salama. Hati niya kabtangan sawasa, sutsi malano, salamat daingha dusa, salamat daingha kangian. Biayan in sifat sin ibadur rahman. Mga kiaulungan sin Allah, in zaman tanyo ini, zaman timaud in pagdiskas. Kitaan nyo na mga Facebook yaon, atawa mga mayran, hapanaw-panawan, yan in pagdiskas. Naraindihay ni masilang mo, in mga ibadur rahman, in kaaunan nila, bang sila dahon, mag-aro jawab, iban sin mga tao jahil, in kabtangan nila, salamat daingha kangian. Di sila magkabtang mangi. Di sila magkabtang mangi mga kiaulungan sin Allah. Adapun, masilang mo in mga silagwa na daingha sifat sin ibadur rahman, amuin manggura-gura magtuy. Manggura-gura. Di anasin zaman tanyo ini, bang aun hati niya mamaugbog atau magpasampay sin Pangindo sin Quran, iwan Pangindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtuy-tuy, manggura-gura, iwan kabtangan niya Wahabi. Wahabi laong niya. La ilaha illallah. Ini mga kiaulungan sin Allah, kabtangan muna-muna dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahuli niya kan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maita, sababin kabtangan ini panggura-gura nila kan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Amuin pia sampai niya in panghindo sin Allah ta'ala. Iwan sin panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sayat tuindusan nila ini muna-muna pa Allah ta'ala. Iwan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahulikan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Damikian, magdusa pa sila pa mga sila, giura-gura nila mga manusia, amuin, na maugbog kan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, karena in sila ini nanggura-gura sila. Nanggura-gura sila. Kadtoy kuno hambuok, alim dakula sinagama Islam. Hambuok, nakahapal sin Quranul Karim, mo'y pamiabutin umul niyang po, sa kaligura-guraon sin manusia sin zaman tanyo ini. Wahabi lang niya. Wahabi. La ilaha illallah. Mga kiaulungan sin Allah, sarang pandukahan marayaw, inkabtangan ta. Sabab, apabila kita manggura-gura pa manusia,
inhinang niya nagpasampay sin agama, tanto in kabtangan ta kangian sin kabtangan ta magbalik kato tanyo. Sa bangkitaon tanyo, uno, in kalaungan, piya sampay Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Bang mga subon ni mga manusia ini, wayro ni kasambong nila. Dahil nga mga bang mga subon, aun kalaungan, piya sampay, baytay nyo kuno kita. Wayro ni kasambong nila. Sumakawain ini, asal na sadya amuin, manggura-gura sila. Na in sifat sin ibadur rahman, in kaaunan nila, hati niya, di sila magkabtangan, misan sila gura-guraon, in kabtangan nila, salamat. Marayaw mga kiulungan sin Allah, sifat sin ibadur rahman, masilang mo yan magtuwi. Aun hambuok, jimatu, hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad, hadis dengkan An-Nu'man ibni Muqarrin al-Muzani radhiyallahu an. Aun dua usog nagdiskas hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari inhambuk yaun pamungmungan siya, pamungmungan. Insambag niya, alaikas salam. Kasalamatan sadya sa sambagan niya. Narendi ini biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama inna malakan bainakuma yadubbu angka. Adapun laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun malaikat hantara niyo inhinang si malaikat ini dipinan niya kau biyaita ni namuin tao yaun piyamumungmung sa inkabtangan niya, salamat sadya. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullama syatamaka hada qala apabila pamungmungan kau sinambuk tau yan, sinusog yan, inkabtangan sin malaikat kaniya, bal anta wa anta haqqu bihi. Ikaw sayan, ikaw in mapatut sin piyamungmung yan, mga kabtangan mangiyan. Kay mo yan in kapatin mapatut, kumugdan, in kangian yan. Wa idha kulta lahu alaikas salam, bangkaw sab, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbaita kanya alaikas salam, insambag sin malaikat, inbaita sin malaikat kay mo, la, bal alaik, di ilaw niya, gamay magbalik kay mo kasalamatan, wa anta haqqu bihi, ikaw in labi mapatut hakabtangan salamat yan. Allahu Akbar. Isnaduhu hasan. Amo yatin panagnan mga kiulungan sin Allah, lang si mga ulama, amuin kabtangan mo, hati niya salamat. Hikaruan niya, bukun sadya, bang mo kakausan, amuin magpatarang, hinangun mo yato. Hinangun mo. Wala sadya na marahi, umiyan kau alaikas salam ubus na. Sumagawa bang mo kakausan magpatarang kau, hinangun mo yato. Mamman in kabtangan mo, amuin salamat na day nga dusa. Salamat na day nga kabtangan mangi. Bat in kaunan mo, nagpasampay sadya, atau nagpatarang sadya. Inini, kiyasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hazaman niya, amuin waktu 5 bayin mga Yahudi. Naong si mga Yahudi nanukna pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Muhammad. Mga kato insam ini, halugatul Arab al-maut. Hati niya nanukna, mamman kau nabugtang, ya Muhammad, naong si mga Yahudi. Unin kabtangan siyang bagkanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum, magbalik da kanyo. Inlingkat mga kiulungan sin Allah. Nadiungog sin Aisha, yaun nagdaray ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha, long sin Aisha, wa alaikumussalam wal la'natu ma'syaral yahud. Maman kamuray mabugtang, malaknat mga Yahudi. Diungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai piyang asubuan niya, mahiya ya Aish. Uno ya tulaw niya ya Aish. Long sin Aisha, alam tasma ma qalu ya Rasulullah.
Way mo kalaw niya Rasulullah yung uging kabtangan nila. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalam tasma'i ma qultu ya Aish. Way mo kalaw niya yung uging sabing kabtangan ko. Ang pabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu yustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Ayaw na kau masusa sa kabtangan ko maun kanila tay maun. Ada puning kabtangan nila yaun marika ko di tay maun. Ida hindi ay ni mga kiaulungan sin Allah piyasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manjari kau sumambung kanila. Sa ingkay mo magpatarang. Amuin bukon mo bausun sin kangi anday sab. Hangkan sin kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kabtangan niya misan nasyuk naan siya biyato wa alaikum inaginya. Wairon da siya nagkabtangan mangi sa bialik niya sadya. Inya to hati niya masi-masi in pangaddatan, masi-masi in kabtangan salamat. Biyayan mga kiaulungan sin Allah. Amuin hipatarang mo pamano siya yaun in siya wairon kapatot. Manggura-gura kay mo labi luwa na to manggura-gura papag-agama. Sarang kau maisog mamisarahan sin kasabunalan. Sampai biyaita hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, yu'jibuni minar rajuli idasim khuttatud daim ay yaqula la bimil'i fi. Maajaib to dakwa pagkausog, sinusog, apabila bisaran siya mangi, hinangan siya mangi, anyayaon siya nakinya, o kirabalong niya. Dira siya mag-ino-ino na hauno na yung pagkausog. Hati niya mga kiaulungan sin Allah in maksudi Umar ibn al-Khattab, dipini in ginawabaran mo, in kamaruan mo, labi luwa na to din pag-agama mo. Sumakawa kabtangan marayaw, kabtangan salamat dadayng hadusa kangian. Hikato niya kalu salama kabtangan apabila wayroon na kakabtang mo, di mo kakausan, marayaw na yung magduhong na dumuhong na kau. Marayaw na yung dumuhong na kau. Hati niya salamat na kau daing harusa. Nabiyan mga kiaulungan sin Allah maluay mo. Hati niya masilang mga ibadur rahman in kabtangan nila. Hati niya salamat sadya in magguwa. Marayaw sadya. Wayroon panggura-gura, wayroon dusa unubang makawa mo. Manjari mga kiaulungan sin Allah, hikatu sifat nila. Hati niya sifat sin ibadur rahman, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dahil di halong bay-bay nila na, halong pamay-bay nila. Hinkain na yato, hawa sin bay nila. Namamanaw-panaw karandanan, halong pagpatibaba. Biyayaw ning kahalan nila sa halong bay nila. Aun waktu lugya nila. Iman sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaunan nila parman sin Allah ta'ala, apabila hawak turum na yaun, magsujud sila. Buhiun nila in waktu rum yaun, sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtahajjud sila. Magsambayang qiyamul layl, in kaunan sin mga ibadur rahman. Sampai biyaitahi Ali radhiyallahu an, in kita niya pa mga kasahabatan, suntuan sin kita niya pag-ibadat mga kiulungan sin Allah. Karena in kaunan nila sila in biyaita siyaksian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun, sarayaw-raw na pazamanan. Amuin pazamanan ko iwan sin kasahabatan. Suntuan unin biyaita kanila hi Ali radhiyallahu an, kakitaan tanyo, mapatta tanyo in sifat ibadur rahman na waktu rumyawn pagtahajjud nila. Laong hiyali radiyallahu an, wallahi laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibut pa Allah, kita ko tuod in kahalan sin kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ara syai'an yushabbihuhum. Wayro na ko nakakita uno na maka singud biasin kahalan nila yatto. In kahalan nila kanu yasbahun sya'than ghubaran safra.
Sa'san ghubaran safra, yaturain dito ating baribakkas, sinkaru. Hawak tumahina at yaun, baribakkas sinkaru, maita, kadbatu sujjadan wa qiyama. Sarab hawak turumya tu bati sila, nagtahajjud, nagsambahayang qiyamul lail, subhanallah. Yatluna kitab Allah, magbasa sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yurawihuna bayna aqdamim wa jibahihim, in paghali-hali nila hantara sin dua siki nila. Iban dain doon hawak tu nagsusujud, hatinya yattu sila halom sambahayang, subhanallah. Dito nila karaakan in kahanungan sin pangatayan, in paghali-hali sin ginawabaran nila, hawak tu magtahajjud sila, umalup sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kanu idha dukirallah, in kaunan nila idha dukirallahu alaihim, apabila masabot kanila Allah subhanahu wa ta'ala, maddu kama yamiddu syajaru fi yawmir rih, matikulong sila, sinbuha, majugjugin pangatayan nila apabila masabot kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mga kiaulungan sin Allah, in kaaunan nila, in mga mata nila magluha, magluhay mata nila, wa hamalat a'yunuhum, magluhain mata nila hatta tabulla thiyabuhum, sehingga mabasain panamong nila apabila masabot kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Majugjugin pangatayan, matikulong sila. Biasa pantun sin kahuy lawngi Ali radiyallahu an, hawak tu badyo yaun, matikulong na sadya maligad. Allahu Akbar. Kaunan sin mga kasahabatan, hawak turum lawngi Ali radiyallahu an. Nabiyan sifat sin ibadur rahman, amuin aun waktu rendun kanila lugya, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatay manghud, bati kaw hawak turum yaun. Tulad kaw, sin ginawabaran, misanda kuman 2 rakaat. Mga murak man kawasan, misanda kuman 2 rakaat, tumahajjud kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya ramayan, makalamud kaw, ha mga sila ibadur rahman. Sifat, sumunod mga kiaulungan sin Allah, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. In mga sila, inipamung nila pangayo dua pa Allah ta'ala, ya Tuhan namu, lapasa kami, patangkisak, daing kamu, insiksa sin jahannam. Inna adabaha kana gharama, karena bunal tu din siksa sin jahannam, gharama, kakkal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. In jahannam, amuna laungta, in sangi na, huhulaan, daratungan. In amuin apinal ka jahannam, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sangi na, huhulaan, iban daratungan, apinal ka jahannam. Nain mga sina ibadur rahman, mabuga sila sampai pagpangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to sila magtahajjud, hawak to sila nagsusujud, pangayo nila dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadur rahman mga kiaulungan sin Allah, sampai laung Hasanul Basri rahimahullah, in kaaunan nila ini muna-muna na mga sahabat, khasha'u bin nahar, hawak tumahina at yaon adlaw, nagpati ko po sila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ibu bil layl, hawak turumbati dah, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai hapusun sila. Maita khawfan min adabillah, kabuga hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala munin apinal ka jahannam.
hangkan sa di sa ini maula-ulay mga kasahabatan mga kiulungan sin Allah. Hangkan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda tudla ta subbu ashabi. Ayaw niyo pag gura-gurain mga kasahabatan ko. Fawalladhi nafsi biyadi, ibut paamuin nagpapanjari, hakin hawabaran ko haliman niya Allah subhanahu wa ta'ala. Law anfaka ahadukum mitla uhudin dahaba la ma balagha mudda hadim wala nasifahu. Misan pain hambukan niyo magnapaka biya lagu buduhud bulawan di makaabot padarajat sin pag-iman nila, ibadat nila mga kasahabatan. Di misan hangto nga lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam di da makaabot in pagnapakan nyo yan. Biat to mga kiaulungan sin Allah, in kamulyahan sin mga kasahabatan. Hangkan sa in mga atin niya manggura-gura kanila ini na malagbutod in amuin hati niya dosa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, sumunod sifat nila, walladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dalika qawama. In mga sila apabila magnapaka, bukuning kaunan nila maikot. Walam yusrifu, bukun da isab daruhasa. Uning pagyanong daruhasa ini mga kiaulungan sin Allah. In pagyanong daruhasa, hati niya pi maksiatillah. Napaka hatungod pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pi sabilillah, pag-ibadat pa Allah ta'ala, misanda milyon pilak, iniyan di matawag daruhasa. Misanda hangpusin, bangmo, piyag napaka pagmaksiat pa Allah ta'ala, inyatuan mo natin daruhasa. Di ayan mga kiaulungan sin Allah. Na inkaunan nila, hapartangahan, inkaunan nila. Bukon sila nakalanduin ikot, sababin kaikot ini mga kiaulungan sin Allah, ini laong sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang has hadlaw kiamat. Parman sin Allah ta'ala, la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Ayaw tuod mag-angan-anganin mga sila nag-ikot, di magnapakapi sa dinillah. Sin amuin, yanugara kanila sin Allah ta'ala dengan kalabyan niya. Batin yaw ni karayaw kanila, tantuhi kakangi kanila. Maita sayutawwaquna bihi yawmal qiyamah. Mahinang yan has, hadlaw kiamat lumibud haliug nila. La ilaha illallah. Laong si mga ulama, hambuk laong si mga ulama, mahinang inangun niya to, hukut liug, hilibud, liug nila. Daing hakayo mga kiaulungan sin Allah, na magpi na, sibu damangi, has, lumibod paliug, iman hukut liug daing hakayo, hilibud paliug nila. Nas'alallah salamat wal afiyah. Ha mga sila nagmaikot, wala nagnapaka fi sabilillah. Bukon day sab sila daruhasa, hati niya magnapaka, madtumari, hapag maksiatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana bayna dalika qawama. In kaunan nila, sin pakaradyan nila, hapartangahan. Partangahan mga kiaulungan sin Allah. Na ini mga kiaulungan sin Allah, kakitaan tanyo, piyapagsunod sin Allah subhanahu wa ta'ala, in dua kainginan sin manusia. Hawaktu paghali-hali, hawaktu rum, hituluhad nila rain, ginawabaran nila mag-ibadat, magtahajjud. Hikarua long si mga ulama, kakuyakan si manusia alta, sumagawa palabihon nila ra, in kabayan sin Allah ta'ala, magnapaka sila, pi sabilillah. Hangkan sa biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, buk ayat sifat sila, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a.
ومما رزقناهم ينفقون. Hitulahad nila, hibalukad nila ang ginhawabaran nila waktu rumyaun, tumahajud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga dua pa Allah ta'ala, buka dengan siksa, iban sin baya nila, sub nila sin amuin. Tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadapun, ha mga kihanugara kanina rijiki, magnapaka sila. Unim beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Intumbas kanila, tungbas sulga, wayroon makaingat hang katao. Manusia ginhawa wayroon makaingat. Amuin wala na amuin sipok sin Allah ta'ala. Di kaingatan, indayaw niya. Sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, jazaan bima kanu ya'malun. Sabab karna tungbasin kaaunan sin hinang nilayat to. Sulga mga kiulungan sin Allah. Naraindihay ni sumunod sifat sin mga sila ibadur rahman. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Sumunod sifat nila mga kiulungan sin Allah, hatungod sin pagtuhan nila, parsupatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila di magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, di magpangayo, magpanyakuto, di sila magpanyakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mang sila magpangayo, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila la yad'una ma'allah ilahan akhar, wairun, di sila magpangayo, dua amarugaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala pagpangayuan nila. Bangaon maksud nila, hajat nila, problema nila, aramala dumatong paginawabaran nila, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Di sila magsakat, bud, magkadya, di sila magkatupakan nunuk-nunukan, di sila mangayo, ba mga kakubul-kubulan, mga tao miya matay na di, sa tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga nasabot yat mga kiulungan sin Allah, inya to pagsirikyat to pa Allah subhanahu wa ta'ala, matukaw magkadya, kanunuk-nunukan, mangayo pa mga kakubul-kubulan, iniyan pagsirik mga kiulungan sin Allah. Nanya kutukaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, ampain pagsirik ini, sirik dakula, amuin di ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In makahinang kanya, sampai wairun nakapagtaubat, yabot na nadyasing kamatay, di ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manighallam, manigubtiguban, palawmsin, apinal ka jahannam sa ummul ammat. La ilaha illallah. Hangkan sa palakala dakula ini mga kiulungan sin Allah yung pagsirik ini. Sarang tuod tinggalan. Sarang tinggalan. Sampai beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Bunal to din Allah ta'ala, di niya ampununin magsirik kanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ampunun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala indusa duga ing nga pagsirik. Hay siyusiyo ng kabayaan niya. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hisiyusiyo yung nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala na niya kutuhi, bunal tuod na laong nasiyasin laong amad. Laong amad mga kiulungan sin Allah. Nakalayo na siya. La ilaha illallah. Nasipat sin ibadur rahman, di sila magsirik. Mang sila mga tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq. Di sila magpamuno ginhawabaran. Amuin manusia, di sila mamuno. Amuin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malain ka na kapatutan. Uning kapatutan ini mga kiulungan sin Allah.
Amo rin siya but sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa ihda salas. Di mahalalin dugo sin muslim buat maling kanambuk na nga to. Panagnan as-sayyibuz zani, hambuk, tagapaghula na, manjari na ginang sinzina, na halal siya, rajamun siya sampai mapatay siya. Amo yatin taubat niya. Hikarwan niya an nafsu bin nafs, hukuman kisas, namuno siya, muno na sab siya. Hikatu niya, tarikuli dini wa mufarikuli jamaatil muslimin, nagmurtad siya. Namurayat, yung po siya to, hat magkalo, atawa piagbalihan, magbuno-biyuno biya sinzaman tanyo ini mga kiulungan sin Allah, na ini, para kala dakula, mamuno kita, manusia, labi luwa na bariman, amin wairun kapatutan, sawab na sadya sin kutti sin pangatayan tadugal tabunon ta siya, para kala dakula, sawabin Allah subhanahu wa ta'ala biyaita niya kato nagbanda, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima. Hisiusiu namuno bariman tiud niya biyuno intung baskan niya jahannam, kakal siya laum niya, bungsian pa kanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa la'anahu la'natun pasyasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa adda lahu adaban azima, iban tiyata kamakanya insiksa dakula. La ilaha illallah, para kala dakula mga kiulungan sin Allah. Bariman, na zaman tanyo ini sarang tud umanib, ayaw marara sinununo na pitna, labi luwa na biana sin pagkarungwan tanyo, mamuno manusia, ingkay banan bunuun guru. La ilaha illallah, unin biya sin Allah subhanahu wa ta'ala siksa mga manusia biya ini. Innal ladina yakfuruna bi ayatillah, bunal to di mga sila nagkupur pa ayat sin Allah ta'ala, wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq, biyuno nila mga kanabi-nabiyan wairun kapatut, wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti minan nas, iban biyuno nila in mga manusia mangdaraak paka buntulan, kaadilan, pag-agama, mga tao panghati bunuon nila. Di nga mga manusia, pabashirhum bi'adabin alim. Pakuya na sila sinsiksa maulul. Ulaika alladhina habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Sila na yatun nalungsad na kakahinang nila dunya akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Wairuun na makatarali kanila hadlaw kana. Karna in kauna nila siksaun sila, siksa sa lagu-lagu sina Allah subhanahu wa ta'ala. Para kala dakula mga kiulungan sin Allah. Na ibadur Rahman, di sila maghinang si mga hini. Di sila magpamuno. Sabi ni hiyaram, wala yaznun, iban di sila maghinang sin zina mga kiulungan sin Allah. Malayo sila ding hazina. Wa may yaf'al dhalika yalqa asama, hisius yung naghinang sindamikyan niya to, natanto'y pagbak niya in dusa sa lagu-lagu, iman siksa sa lagu-lagu. Laong sin mga kasahabatan, biya kada Akrama, Sa'id ibn Jubair, in athama ini audiyatun fi jahannam, lihak, halaw mapinal ka jahannam, yu'addab piha zuna. Amuin pagsisiksa ang tartanto ang mga sila, maghinang sinzina. Nas'alullah salamat wal afiyah. Na in mga ibadur Rahman, malayo ito. Di sila maghinang si mga biya ini. Yudha'af lahul adabu yawmal qiyamah. Lipatun in siksa kanihadlaw kiyamat wa yakhlud fihi muhana. Iban kakkal siya rin dun hayaun. Hangkan siya pagsirik ini, sarang tud pangayon kaampunan. Bang kita nakapag najar, pa bud uno-uno na, pakanunuk-nunukan, nakapangayo pa tao halom kubul, nakalabot jin, sarang tud pagtaubatan, sawabang di kakal siya halom siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom kahinaan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilallahu sayyiatihim hasanat. Buat malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala, yukab niya in amuin lawang pagtawbat ang mga sila buhi pa,
sarang magtaubat. Buat malingka ni siyo-siyoin nagtaubat, nagparatsaya, nagibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika yubaddilallahu sayyiatim hasanat. Sila na yatin pindahan sinallahu ta'ala kangian na hinang nila karayawan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, karena in Allah taling kaunan niya sangat baing ampunon, sangat baing kasihon, baing ulungon. Allahu akbar. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Isiyo-siyo in nagtaubat pa Allah ta'ala, sarta bukunhat na maray nagtaubat, nagibadat na siya, amo yatuin matan nagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kiulungan sin Allah, bababuhi pa, mag-usos kita magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab misan dusa dakula na ito nasabot, bang kita magtaubat damatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon kita, pindahan in amuin kangyan teto sin karayawan. Sumunod sipat nila mga kiulungan sin Allah, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. In mga sila, di sila magsaksi sin zur. Uning pagyanun zur, laong si mga ulama, kullu lagwin, wa fisqin, wa kadibin, wa batilin. Katan kabatilan, katan hinang maksiat, katan hinang puting, katan hinang wayrun kapaidahan niya. Laong Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amuna a'yadul musyrikin, amuin pagbunyi-bunyi sin mga musyrik. Di ana sin waktu tanyo ini, yari na amuin pag Christmas mga kiulungan sin Allah. Nain iyan hinang sin agama, sin mga Nasrani. Ada po ning kita nyo Muslim, wayrun pang lamud-lamud tanyo. Piyang langan ka tumaningod-singod. Sabihin iyan, hinang sin pagsirik nila Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi piyag bandaan kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw magsingod kanila, ayaw magsingod sabab karon na nagamata nyo aga masampurna. Laong Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, in pagyanun zur al-ghina, hati niya pagkalang. Mga katwa zaman tanyo'y concert na mga kiulungan sin Allah, makasusa ha zaman tanyo ini, bang aun mga magkari singer, mag-concert, aun kakitan tanyo maglain anak Muslim, la ilaha illallah. Na in mga ibadur rahman, in sila, di sila magsaksi si mga parakala ini, di sila magsaksi, di sila mag-atin, di sila maghadir sin parakala biya ini. Hazaman tanyo isab ini, yari kita nyo biya na bulan Rabiul Awwal, amo na lang tay pagmaulod sin kaibanan mga bangsa muslimin din di hula tanyo. La ilaha illallah. Uno bahain pagyanun maulod ini, birthday mga kiulungan sin Allah, pagbunyi-bunyi sin mga Nasrani. Sa bang tanyo kita unin history sin pagmaulod ini, ini timag na hula Egypt, tiagnaan sinambuok Malik dan dituhat tuhim izli dinillah, in kaunan nila tu parinta Shia Fatimiyya. Aun din dito haula Egypt, minority niya Christian. Nabi ana sininang din di haula tanyo mag Christmas pag December 25. Nalaong sin Malik muizli dinillah, kita nyo pa yung parinta kawasa yari katun alta, sarang kita nyo lagbuon tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misanin sila yung liagbo nila ra. Amo na innaon in pagmaulod, amo ini kaport sinsuri na mga kiulungan sin Allah. Adapon na zaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang tanyo kitaon Nabi Muhammad mga kasahabatan radhiyallahu anhum ajma'in, wayruun sila naghinang. Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Malik, wayruun. Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Tirmidhi, wayruun. Mga tabi'in, wayruun mga kiulungan sin Allah. Sumangawakan siyo timagna, ha mga Shia Fatimiyya. Singuran kan siyo pa mga Nasrani. Nasrani mga kiulungan sina pag-birthday kan Jesus Christ, Christmas. Na ini pianyata na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita nyo biya na bulan December pag Christmas. Dami kiyan yari kimugdan Rabiul Awwal. Rabiul Awwal pag maulod sing kaywanan bangsa muslimin. Uno na ba impiagbid na ang taniwan si mga Nasrani mga kiulungan sin Allah.
In mga Christian, apabila December 25, mag-celebrate. Maita, araw ng kapanganakan ni Hesus Kristo. In Muslim isab, hikang putag dua kasuwangan, Rabiul Awwal, mag-celebrate. Maita, araw ng kapanganakan ni Muhammad alayhi salam. Uno na yung piyagbidaan taniyo. La ilaha illallah. Bunal da yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyanda kato taniyo. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Shibran bi shibrin wa diraan bi dira'. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sung datud kamu yan sumingod. Pahinang lakutabiyat sin mga umat na kaunayat to. Hangdangaw hangasta sampai bang sila sumud paamuin lunghag sin biwang aun mangutkut sumud da kamu makad misan makamula na sumingod da kamu minang naong si mga kasahabatan Yahudi wan Nasrani ya Rasulullah yung pagyanon mo unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paman hisiw pa natanto mga kiulungan sin Allah yari nakita niyo zaman amuin pagpinigan sin pag-iman sin kita niyo hisiwin palabiyon taniyo sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin kasahabatan atau sunnat sin mga Nasrani iban sin Shia Fatimiyah. Siya nakaruntan niyo, nawang nakaruntan niyo sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin kasahabatan niya, tuminggal kita niyo sinhinang pagmaulod yan. Sumakabang malago nakatutan niyo, inhinang sin paningod-singod pa mga Nasrani pag Christmas nila. Naamo na yung kakitaan mo, aun na rin nga mga bangsa muslimin, magbunyi-bunyi, sinamuin pagmaulod. Na ni Ibadur Rahman, malayo rin dihay ni. Sabin sila, di sila mag-atin sin mga parakala biya ini. Sabin parakala biya ini, kabatilan. Kabatilan mga kiulungan sin Allah. Wa idha marru bihim marru kirama. Apabila wa idha marru billahwi marru kirama, apabila sila lumabay hamuin mga makalabay ang mga parakala biya ini alawm kuwan amuin mga pakaradyaan biya ini in kaunan nila lumabay na sadya sila iban halawm kahulmatan nabiyahayan ini Ibadur Rahman hangkan sa ayaw kamudugalan mga kiaulungan sin Allah in kami murah-murahan sipag-sipat tanyo ini Ibadur Rahman sifat nila ini magpasampay sadya in kaunan sin Ibadur Rahman buko nini hati niya diukalan sa nagpasampay sadya sampay bang sila lumabay ang mga parakala biya ini parakala luog lama lumabay sila iban kahulmatan Allahu Akbar pangaddatan diara si mga Ibadur Rahman sumunod sifat nila mga kiaulungan sin Allah walladina idha dhukiru biayati rabbihim lam yakhirru alaiha summan wa umyana at ta'assur bi ayatil Quran in mga sila apabila patumtuman sin ayat sin Tuhan nila bukon sila magbisu-bisu bukon sila magbuta-buta sumagawa pasinupon nila papikilan time bukuhon nila palaong pangatayan in panghindo sin agama Allahu Akbar mga kiaulungan sin Allah hazaman tanyo ini aun mano siya kakitaan mo magtangis bang makakita mga teleserye drama atau in mangi makarungog music magtangis main kanini mga ini para kala pianglangan sinsara in music tingog sin saitan Quranul Karim aun ding kato taniyo amuin bang makarungog sin ayat Quran tumangising pangatayan niya sampai mata niya mga Ibadur Rahman lamud kau ya kau tay manghud in mga Ibadur Rahman apabila patumtuman sila sin ayat sin Tuhan nila di sila magbisu-bisu di sila magbuta-buta Allahu Akbar biyaya nin sifat sin Ibadur Rahman gamayan magdugang in pag-iman nila patumtuman sila yatay manghud panumtum kau sin pagkubul sin kubul, panumtum ko sin adlaw paghisab, pagibadat ko pa Allah Ta'ala, di sila dugalan sa, manainghug sila, manaymai sila, Ibadur Rahman, pangilahan mo kanila. Allahu Akbar. Mahuli sumunod nila mga kiulungan sin Allah, sifat nila, biyayaon sifat nila, isabiban sin ahli nila.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. In mga sila mangayo sila dua pa Allah subhanahu wa ta'ala ini pamung nila, ya Tuhan namu hanug harai kami hasawa namu iwan mga anak apo namu, mahinang sila kurrat ayun, mahinang sila kainginan sin mata namu, hikakuyag sin pangatayan namu. Amo na lang ta mahinang sila magiibadat mon kay mo. Papanjariya day nga kaasawa namo anak apo namo, mahinang sila kurrat ayun, kainginan sin pangatayan namo, iwan sin pangatud namo. Amuin kakitaan namo sinalawm ibadat karayawan inihinang nila. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, papanjariya kami amuin susuntuan pakarayawan. Sifat sin ibadur rahman, mga kiulungan sin Allah. Di sila magpasad paanak asawa nila. Mang sila magibadat diara nila, inanak asawa nila. Hipo ay inanak in pangatayan sin anak asawa mo sin Quran. Sin pag-ibadat pa Allah Ta'ala, sin pagsambahayang. Allahu Akbar, dianin ibadur rahman, inbay nila masanyang sa anak apo nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abang kita nyo mabaya mangindua ang mga kiulungan sin Allah, ini pagpangayo duatan nyo sin mga ibadur rahman, pangayo nila dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika yujazawna al-ghurfa, sila na yattu intong basan sin ghurfa. Unin ghurfa ini amunain sa taas-taas darajat asulga, mga kiulungan sin Allah. Sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga tausulga alawm niya mangibog-ngibog laong, mangibog-ngibog mga kiulungan sin Allah in mga tawhalom sin sulga. In mga sabi yato sila hataasan yato biyan, yato sila hataasan biyan. Allahu Akbar, yato sila hataasan in mga tao halong ghurfa yaun. Biya sinlong si Rasul sallallahu alaihi wasallam pangatud nyo rin diya dunya sinamuin bituun nagsisiinag dakuman yaun hataas langit. Pangibug-ibugan sila dito ato. Wa yulaqawna fiha bima sabaru. May tayat to sabsin pagsabar nila. Sabsin pagsabar nila. Tiyong basan sila sin Allah Ta'ala sin sa taas-taas darajat. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Sarta sampangun sila rin dito ato sin sasaginahan. Iban kasalamatan dengan mga malaikat. Khalidina fiha. Kakkal na sila halawm niya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Sarayaw-rayaw na yato uwian daratungan ampa mga kiulungan sin Allah. Tiambos sin Allah subhanahu wa ta'ala in surah ini amuin pagpatumtum sin Allah ta'ala in Allah ta'ala di maglaki hamuin manusia buat malainkan kuno kita nyo mulyahon sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat tanyo bang kita nyo nagtataat da dito kita nyo mulyahon sin Allah subhanahu wa ta'ala ampa bang di na in Allah ta'ala di asal maglaki kato tanyo, di maglaki sin ibadat, di maglaki para man sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan sin ayat ini suratul Furqan tiang bus qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Pamungan kanila ya Muhammad di maglaki in Allah subhanahu wa ta'ala kanyo mangsadya bukon amuin pag-ibadat nyo duaan nyo di amu na yan in amuin na hinang sabab liagbo kamu myulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad kadzabtum sumagawain manusia hati niya nang himuting da kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala fasawfa yakunu lizama. Ini pa mga sila musyrikin wala na naimai nang himuting gamayan fasawfa yakunu lizama. Suong damaon in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kiulungan sin Allah amu yatin sifat sin ibadur rahman amu ini pagsipat tanyo karena sila na yato in sa sanyang manusia dan dia dunya labi luwa na to hadlaw gana adlaw akhirat tiyutong basan sin Allah ta'ala siya sadihan dito sin sa taas-taas darajat halom sin sulga. Murah-murahan piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban piya pagmumpat kato tanyo katan. Barakallahu li walakum fil Quranil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.